Martin danas dolazi iz Zagreba. Martin danas dolazi iz Zagreba. Mislim da smo konačno dobili gospodina Martina u Zagreb. Martin Zagreba, halo, gdje ste, šta radite? Evo, zabrinut sam gospodin Željko zbog ove situacije, čitate li vi šta se događa? A mislite na Ukrajina, Bliski istok? Ma ne, gospodin Željko. Ekonomska kriza, migranti, šta? Čitate po portalima novina. Šta? Što je sa Sevom, gospodin Željko? A to? Gdje je Maja Šuput i njen dječak, gospodin Željko? Da. To su važna pitanja. I sad sam se odlučio, gospodin Željko, odlučio se odboriti uz jednu krasnu glazbu, gospodin Željko. Neka klasika, Mozart. Ne, Vivaldi. uz glazbu pjevačice i aktivistice poznate, gospodin Željko, Ide Prester, gospodin Željko, jeste čuli za nju? Kako? Ida Prester, jeste čuli za nju? Pa ne baš, damo reći 12% sam čuo, a ostalo nisam. Mala vi ne znate što gubite, gospodin Željko, ali napravit ćemo mali test za vas i Radio Dalmaciju. Dakle, prvo ću vam pustiti jedno od njenih remek dijela. Idemo! Ja želim da me tiraš, za jedan dodir dala bi se... A sad ćemo čuti kako bi to zvučalo da ona to nije snimila. Hajmo čuti. Šta je vama bolje, gospodin Željko? Pa meni je puno bolje ovo drugo. Alo, Žele, ja sam. Da, alo, ko je Jasan? A ko bi mogao biti Jasan? Ja sam Tavin tata je, Žele. Dobar dan. Znanstvenik, Žele. A jeli, čime se sad bavite? Tipografija, astronomija, teleskop. Sve to? Je, Žele. Je, svaka čast. Otkad ste se počeli baviti time? Odavno se ja bavim s time, znaš. Otkad točno? Od sinoć poslije dnevnika. Nemoj se smija, Žele. Ja sam dobio jednu posebnu inspiraciju. Znaš šta sam kužnija? Žele, slušaj me dobro, ovo je vrlo važno za cijeli svijet. Ajde, slušaj, cijeli sam se pretvorio uho, grlo, nos. Ostavi nos, nemoj kopaj nos. Gledaj, Žele. Neću, nema problema. Ustanovim da sam vanzemaljac. Nemoj se smija, i ti si vanzemaljac, Žele. Ja, ma ne znam, ne baš rekam. Nemoj. Postoje, Žele, zemaljci i vanzemaljci. Znači, ovi oko nas su zemaljci, jel sam dobro razumio? Ne, zemaljci, to su oni, Žele, na Lovrincu i Mirogoj, to je otišlo, zemaljci, a ja i ti smo vanzemaljci. Vanzemaljac ide na rivu, pije kavu, prije kapućino, duplu kavu, macchiato, picigin, to je vanzemaljac. Čekajte, ako igra picigin, pije kavu, pa to nisu vanzemaljci, to su neradnici. Jel imaš ti teleskop doma? Nema. Pa kako možeš tvrditi tako nešto? Moraš kupiti teleskop, Žele, moraš stalno biti u kontaktu sa svemirom. Šta da se povežem sa vanzemaljcima? Kad kupiš teleskop, javi se pa ćemo na znanstvenoj osnovi razgovarati. Može, dogovoreno. Bog. Halo, jel se čujemo? Halo, ko je to? Zapiljilo je ovdje u Gorskom Kotaru, moj gospodine Željko. Mama je. Evo, odlučila sam biti humanitarna. Kako to? Dovela sam besplatno moje umirovljenike da se takmiče u zimskim sportovima. Koji sport je primaran? To je takmičenje u skokovima, gospodine Željko. To je ono četiri skakaonice, ono što gledamo na televiziji. Ma ne, ovo je jedna i to nije skakaonica, nego kakaonica. A zašto tako? Jer se obično ukakaju od straja moji umirovljenici i onda puni gaća ukakani lete. A onda znate šta, kad skoče lakše odredi dokle su skočili, takozvani brown jump, to je takozvani kafeni trag. Gospodine Željko. A recite mi, je li bilo još neki natjecanja? Dinamično je bilo i slalom vožnja, to je bilo uzbudljivo. Bija je jedan barba Tidas Braća Tonko. Ajme, on je skija, gospodine Željko, samo u pičvama. Pa zašto tako? A on je sa Braća, pa nije ti ja troši skije, moj gospodine Željko. A recite mi, koji je on bija? A malo je prije bio ovdje. Ko zna sad, ne znam ovdje. A evo, našli su ga, živ je, ima samo rupe na pičvama. Nešto ekskluzivno sa Radio Dalmacije. Ja sam sritan jer nisam troši skije, uštedi sam skije, malo se ima rupe na pičvama. A sam reka, pičve bolje, ala, homo. Pičve bolje. Radio Dalmacija. Najveća kvaliteta.